Ring Purnama Kaulu Raina Dibi, Desa Adat Legian, ngamargiang pucak karya agung memungkah, Pedudusan Agung Ring Pura Dalam Kayangan Desa Adat Legian. Pucak pemargin karya kedulurin antuk ngiring ida betara Pura Prajapati, Rauh Ring Pura Dalam, Sani Kemiletin penyuan kerama Desa Adat Legian. Manut Manggala Berawataka Karya Imade Marta S.A. Kesarangan Bendesa Adat Legian I Gusti Ngurah Sudiarsa, dudonan pucak pemargin karya sampun kekawitan saking Semang. Sedurungnya ni ida bedara tedon ke Peselang, saya pelawatan sani tedon minekadi pelawatan Ida Ratu Ayu, pelawatan Dewa Rangda, pelawatan Dewa Penamprat, pelawatan Dewa Rarung, pelawatan Ratu Mayun, pelawatan Ratu Mas, pejenengan Kober Due, Penggulun Banjar, Arce Pura Agung, Arce Kayangan 3 miwa Arce Auban Ring Desa Legian. Pucak pemargin karya kepuput limang diri selinggih, minekadi ida pedanda ngurah saking geria Bindu, ida pedanda putra bajing saking geria Tegal Jingga, ida pedanda Buddha saking geria Gunung Sari Ubud, ida pedanda putra Telaga saking geria Telaga Gulingan Sanur, miwa ida pedanda Buddha Gede Wayan Jelantik Pradnyan Putra saking geria Wanasari Talibang Sideman. Rahina mangkin puniki pinaka puncak karya. Ingyan niadnya sane katur ring Sanggar Tawang nika antuk catur rebah lantaran kebu, ring Peselang antuk upakara nyatur muka antuk caru waraspati kalpa. Acara puniki kekawitin saking Semang kerinin antuk talar ngaturang upacara pengentak linggih ring kekalih Pura Prajapati Desa Adat Legian ingyan punika Pura Prajapati Setra Wangila, Pura Prajapati Setra Gandamayu. Nika talar kepuput antuk suang-suang genah kekalih sulinggih peragayan Paranda Siwa. Di Bisembang kemargiang upacara pedudusan ring kalih Pura Prajapati minekadi ring Pura Prajapati Setra Wangila miwa Pura Prajapati Setra Gandamayu. Pucak kemargin karya nganggen serana walungan merupa kebo kalih ukut, asiki wantah kebo yus merana meselongsong mata emas sana kegenang ring Sor Surya, sama lisiki kegenang ring Bali Peselang. Mana karya agung sayan paripurna, padupan ide pedanda pemuput ketegepin antuk serana sana sampun arang, pemekas umbi teki segara, menyan arungan, miwa sekar bingin, sana keanggian serana ngolemin para dewata wiadan iring-iringan ide betara tedun ke mercepada. Taler selanturnya ne 10 pali sane sampun puput kemargiang ring ida dane krama taler kecih neyang antuk penugrahan ida betara ingyan punika ring krama kepica tirta padudusan taler pinaka puncak mai canecan nika kecih neyang antuk nedonan ida betara sami ida betara tirta sane kependak ketunas ring Pura Kayangan Jagat sejebak Bali talar Pura Kayangan Penemahan Desa. Sane bilih-bilih dahat utama ingyan punika. Talar Jagi Tedun, Tirta Giri Toh Langkir, nika paica khusus saking Pura Besakih. Nika talar sepuput Pula Pali Mai Canecan jagi talar kelimakang kepica ring Krama Desa Sindarang Sami maka pesaksi acara yadnya sane talar kecemawisang ring sewang-sewang pemerajaan krama. Hari sampune wengi kemargiang upacara Mai Canecan antuk mendak ide betara tirta miwa ide betara sami. Tirta utama sane kanggian ring puncak karya wantah mawe saking tirta puncak Giri Toh Langkir. Manut Manggala Prawataka Karya melarapan antuk karya agung memungkah pedudusan agung ring Pura Dalam Kayangan Desa Adat Legian puniki. Kapriang Presiden Incapan Sarada Bakti Krama ngerajikan kewenangan desa adat sane mendasar antuk cerita karana. Tim Liputan Bal TV.